سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتيو لومون عبا قدا سنو زلو مزيناتات أرستات كم دما انقوز زلو وحبريتا كان ريتن فتنينا مچم قداينا يوروبا كم معلتنا معلتي أسكتا فينا بزخون دايركشن يزو خي زلو كلتا عينات حبريتاتات وطي اللو بتا نيوروبا أبي روبا ترايزي بتا هادي نيتو بزعبا راشا هذا سنسيتيف حبريتا لنا كسيتو كالي كتكفت دليل هذا الكسي ديو كتبلو تقانا ديو كتبلو كزارب جميرة مالو زخا كل زيانة أجنداناتهم ناي وق منفسكم زلو مستيلي زري بونتعرو راشا ناي سلام أنفتكم زلو زقلت حبريت هذا ما يوصلو سلازي نخلتيو أمازازينا هنرينا أب إيسيا زقبر زلو في الله يبقى بتشاينا زقبر زلو ونفسو زخالي كالا أنفتنا غير يزخي زلو سلازي نابزين زتو كوري حبريتا كنرينا لا يقبر سبورت يقبر مساعد سنحنا بالكم مجمريا انتايم زبلو زلو زمنيتوس كان اسمعي كابز نجمر تهريبتي ناي راشا زل حبريت هذا ما كنرينا. Vladimir Putin preparing for World War III. Is he preparing Russia for a nuclear war? Is he looking to expand Russia's sea borders with an aim to seize an island that فلاديمير بوتين سالساي كنات عالم يدالو لو ديو نزبل بزي زخونة تنتنا ويخا خطبل تخل مهنياتو راشا مزبين نحانت هقرا يكون انتوا غازا لابزوانزي بتدقاقامي اتوق مجمريا تانكتات اين هبلنا يبلون يرم تانكتات كوب جميرم دحريو كم زغني باي كنا نبلون يرم يوروبا كوب جميرم كل زك عالم يبلو وحجي سلازي نراشا زكونتات زي زعابيه كينات كما تخم زخلون زانفتي مهنياتو اب تسعرلو حقي اكايدا نغير يخد سلازلو سقات كسمو امناي قدنيو that's why تي ابي نيوكلراوي اصوار تنقساقي سلو نعو سلازرايوم وي نعو بعلوم زفطروا كونتات كستاتيزي انت عرتي اكايدا يوكرين أصوار كتحجزوا تقوليهم ترينينج كتبغى تقوليهم سأقام يبلون تبعيلي يفتحوا دوكيناتزي سراويت ناينيتو متى بأكل لابو كما ويون أصوار ناينيتو نايد إنجليزي ناي أمريكا ناي فرنسا تتكيمم وين جرمن تتكيمم أوشت مريت راشا كهربون دحرو خينهم جن نسون قبل ما السنة أصوار تكب مخانو نجيرو لوس لذي ريد فلاك مجمر يونيتو يوكرين أكل ناينيتو قد كونية بلان يوتيك عندي كأي مسمر زنبرة نعوس لتسجري هذا تبتيو كابد ما حجد ما كالك أي مسمر بتدقق مزجل صلوا نيتو أبز كوينات زين تحراتيو نيتو جورا مالسن تهريبهم توجه نبتزل عليه درجة كذيب كم زغ لذي زون بتمساسالي أزارا بارسلو حجنا ملز انتايو زجبر زلوا لان كندا زارب زلوا can be used as a nuclear launchpad? We ask those questions because ex-NATO veterans sure believe that he is. Fresh reports say that the Russian president is on a mission to expand Russia's sea borders and steal areas from NATO territory. You heard that right. NATO's Baltic members are reportedly on the edge after a draft Russian decree proposed revising its borders in the Baltic Sea. أبزي حجي كنستو ولا زلنا اتي ميديا زبنا زلو ناراتيفن اتي كورنتنا فلتنا نار انا كيد لنا راشا قبل كان اوريدي بتدقاقامي مس تشاينا بزنبرولون تحرون ناي سلام دليت كم زلو انا تقداي بابطاولاك تودو كم تدلي دقيما قليص الله انتاي قنبلو لو نيتو وق سلز دلي زلو بفلاي ابتي يوكرين تقلال يسعر سلو زلو تي يوكرين انتاي مزلو زلو مسمس نتوكينات كسفحوه تنيتو زبحال كالو وق سلز دلي زلو I think تنيتو زبحال organization بوق زنبر نوقي لستفترة وق organization لذا بوق زي وقت رئيس راح زلو أبزوان زد مال علا تقرر رهيب سلو زلو جنزب بزوح وهاب سلز بحال زلو سنهنا هنرينا بزعبوك تايز الربالو that's why نتوكنا تاتكسف حواي فتنو له بفلايتن أزين عشت هقرات بالتيك سبحالا بقى كم أتنز فكري لأن جرمن تنقع قلوا كابتوكينات عند إنجليز كواحد بلاين غلنا فرنسا تنقع قطر إلا كابتوكينات اليان تنقع قطر إلا إتم بالتيك سبحالا بتادوب زلوا إستونيا دين ليتوانيا دين لاتفيا دين ناشر هقراتين زيادة إتم رحتنا توم تزاربوا زلوا نايب حكي زكر مكة معناته أبتدوب نايرا شايم زلوا توقت تجميرو لك كم يوكرين سوميم كوسيو جن اتفاقرا أبوم زلوا كالا رستي. This has Lithuania and Finland worried. What exactly does this draft decree state? Well, here's what we know. The decree drafted by the Russian Defense Ministry reportedly suggests moving the sea borders around Russian islands in the Gulf of Finland and around the enclave of Kaliningrad. It was not immediately clear if the draft proposed extending Russian borders into Finnish waters or Lithuanian waters. However, it would have included territory in the eastern Gulf of Finland, several islands close to the Finnish coast, and areas near the two cities of Balteysk and Zelonogradsk in Kaliningrad. أبزي حنت كتر دعنا زلوا بتدقاقامي كتنصر زلوا
راشا وي فلاديمير بوتين أبزوان زي كم سبع سب ودحان كم ولا صلول غير كوسدو يكونن انديو سمارت سب انديو جن كم نورمال غير كا نورمال سب غير كوسدو اسكي انتاي خغبر زغل أبزوان زي صلاتك او واحد يدفتن فتوتن دقفتن كبزي يزدلي قال دما اب يوكرين ابدي قزبله وقالو نا فينلاند وي نا كاله زطمت مغنيات كل وي كلني واي قداماي جنبار مس حيال زونه تصالاي يوكرين تريد يكون ملو اوروبا هبرت كولكتيف ويسز بحال مسو يواغالو سلازي نتازلاتا كمي غير يود ايس فوكس غبر زلو انتاي غن يبلولو متقسولو ناب كال كيدو صقامات يفطر كم زلو نسوم صقام يفطر انتلو مجمريا انتايم زغبرخا بميديا غيرم كوسو خايم سجمرو صقا تاكتيك ناتم اب كل قرعنا عالم نري زلنا مبزحت غزي كم زاغاطمنا كل امريكان يوروبا نساتهم كم سلز غبرو زنبرو وي زغبرو سلازلوي اقدم كانت خال تخسيسكايو مبزحت غزي ميديا سوم سلز كواسرو حق كم سلو يقولوا مبر ابزوانزي بوتين نتوكينات كمي غيركا نتنا يوكرين كما يركا تودو كنرينا ابتن مودوز غبرو زلو سغمتي نسي جناب كالك اسفاف عوت كنا سلازلي زلو استفل عليه قانقاتا زتقام زلو برنسو ملو اتكور ابتنا يوكرين زلو. This has Baltic states worried. Remember, Finland and the Baltic states are all members of the EU and the NATO. The US-led military alliance is committed to defending their borders, so any provocation against one would involve the entire bloc to retaliate. On Wednesday, Finland's defense and foreign committees held emergency meetings. The Prime Minister, Petteri Orpo, said the political leadership was monitoring the situation closely. He said that he did not see any reason for greater concern, at least at the moment. فيهم جي ابتي ميديا كم تزرب زلون نساتهم دماتهم نتي سكيورتي نايتن هاجرا زكاتاتلنا فنلاند ناي كالوتن كساب حجي بروي نسقات زفطرلهم ابتي نيتو كبروتات دهر مزلو روي زخونه منقسقاس سقات زفطر كم زيرو يزلو يوم زبلو زلو ميديا كل غزي دي سبين اوف نتزربا وسيدهم الراسينوم نتزبي املعال تراسلو دصاوتي. Meanwhile, Latvia said it was trying to clarify the situation, while Lithuania accused the Kremlin of provocation. The draft decree was first highlighted on Tuesday when the Russian news agency TASS reported on the alleged proposal to redraw the old borders dating back to the Soviet era in January 1985. A day later, on Wednesday, the Russian proposals were no longer visible. It only read draft deleted. Later, the Russian media reported that there were no plans being made to revise Russia's territorial waters in the Baltic. So abti Baltic water زبحال abti ما يزلو كارتا بزعبوي تزرب زلو again إذا كنا تعتزي بغللو نيرو باك تنكف سخليو زي ريبورت زي أفريقيا بتسهلو كمل ساكفتني سلمتاي زي بزنا عودة كينات كزارة بخلو بخال بقمت ألجن زي بوجن نيتو بوجن أوروبا زرب زلو كهون كلو كمل ساينا أقدر سحبريتا سلزلو أبزيا بتحدى قص كرياك فتني فلاديمير بوتين زوج حبريتا عن لو كاوس كنسمع. The Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognizes the current battle lines. So فلاديمير بوتين ناي سلام أنفتكم زلو يزنقر زلو حنت قنا لابز بزعبا زبالتيكس سبع سبالة حبريتا كلونا انتاي كم زمثل اتي ناي كوينات يدليلو وين كوينات أمنا يهو قولو لو كوين تسمعاكا كونتات كل كلو غزا حنت ريبورت كاب Financial Times دي ولا كاب بلومبرج فيديوز كاب قال لك ابن عبيتنا أمريكا ميديا سنتر سوتي. Running high, and here in the Baltic states, the military alliance is building an advanced presence. تريولو مجيتن بالتيكس بالاتن ليتوانيا لاتفيا ليتوانيا كمون استونيا تبال هجرالو زنا شو زينين كانديدتي أبزيك ميت كوينن أنت شو مزجبر زلوا. Here in the Baltic states, the military alliance is building an advanced presence to counter one country. Russia have سوري أمم الغزيم سلسنا شوسي أنت الرشا يوم الله ينسحد وتدراوي زمدناتات كفترة يزبحل زلو نيتو نبعلو على الله نسيو تنيتو سلزي تعبابنهم زلو ممليسهم لناتهم كا أوشتو الله ينسكال كابل عليو مالتيو أبتعتيو خينو سوري كالا عينت زمدنات ما يفتروا له زغا I think President says أبقى انترفيو ناتي لوي ناغل تثبت اتقبرو كابتر قبل علي ترافت ارنافي قبل علي لفنتي قبل علي شركنات تالي شركنات كتقبرون فتانيو هذي بعبيو نيتو دو يلن أبو أبنيتو أكالات سلستيان انتاي توساقين دحري الكاغن I think ناغل تثبت تنيتو أعمهم زي بلوني فلتر. Russia have intention to trust NATO, and the question how much opportunities we will give them. While troops on the ground are a big statement, there's a number behind the scenes that's far more significant. 2%. That's the share of their economic output that NATO members committed to spend on defense.
كم تريو زلهم كلاتهم أبتا 3% ناي قطبهم نفسه كف أكال ناي نيتو هاجر 3% ناي جي دي بي ناتهم أب مكل خال ناتهم ويكاب سراويت ناتهم إنفست قبروا لهم أسوارات مفراي إنفست قبروا لهم بزح جنزب زي الزمز جبر كات جنزب عندي حدد عريت جنزبنا بأسوار نغير دباب بزح فابريكات كتهنس علىك بزح تتغرسك تهنس علىك بزح ريسورس عودة ديكات تجبر علىك إذا 3% دما كاب زيرو دما سخي مثلكم كاب قطبايو سلازي إذا 3% ناي جي دي بي كاب نتايم كوزو كاب تناي حكمنات ديوم كوزو كاب تمرت ديوم كوزو كاب سوشيال سيرفيسز ديوم كوزو مفزعت نهجرات أوروبا أين برانن زو دايز جي كاب تقطبان وسيدان قبل على التحماق زلو قطبان كاب تزلو جنزب دما وسيدو 3% ناي جي دي بي أب سراويتن أسواراتن إنفست قبريهم نزل دما درجة أبست ودي أنتبت عزلي زخا نتي من نعبرون أوروبا بقالو تاخذ ألوان مخانو مخنياتو 3% من الجي دي بي أبي كفالنا يكتباي. To members committed to spend on defense, but for a while countries didn't get anywhere near that number, and under multiple administrations, the U.S. hasn't been happy about it. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. The threat from Russia means that is starting to change. We have no time. We have to be prepared as fast as possible. Now, some are asking. انتهينا نرزلنا أبز حلفة فلاديمير بوتين أبتكزي زبنا السلطانو زبالو دقيمة دما أبزي ناي مريكا سكابت برايمري سكبرو لزنا برا دقيمو زبالو 3% ناي جنزو ناي كتبو ناي ديفنس زي كفل سبسي كتكالا خلو مديقوم يلوم سحدتو بفتسو أنا كتكالا خلا يدلني نتاهجرتيا ولا راشا وريلا دليت هاي تكبر بمبال جليسن هيرو زيد ما رعد فتيرو لهم نمرح تيرو بعزارة بارسقوين زلو زنا برا جيجن ستيل بوتين كما تسكم دونالد ترامب ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝግምቱ ዘለዉ 2% ውዱእ ክኸውን ይደልይዎ ግን ንሱ ጥራይ ክእኹል ድዩ ምክንያቱ ገንዘብ ከም ዝበልኩኹም ወረቐት ከተውፅእ ሓደ እዩ ሰራዊት ክትቅርብ እንካል if 2% is even enough. 2% ኸኢናፍ ድዩ ይበሃል ኣለኻ This is Pabrade military base, about an hour outside of Vilnius, where drills have increased and units like this one are training together with American soldiers. So, vaccinated by Russian imperialism long years ago, so we understand we need to be strong to deter Russia. The Baltic nations have been calling for a permanent presence for NATO troops, and that is really aimed at deterring any sort of Russian aggression pointed at NATO or its allies by creating this more forward-leaning and permanent presence right at So in terms of the tom optimistic مبرق na Europa زلو ويكا دوب na Russia زلو na Europa na NATO سراويت تعدم كف قبل ما أبتي زخونة كبر شاك ما تزغل كلا غللهم زخلو سنتاي مقالة نيرو نحنا كم ترى سبات كنزارب كلنا ناي سلام أولا بسلام نتنجرت نخد فتحه تزقل لي نيرو جن نتازقل للكريفهم نبي كذا يقص أمي خدلو نبتازق بدت سكت تناي سلام أنفت كنتاي لنيرو بوتين سكنا بعنا مال سجر إرينا لنا تناي كنات أنفتاتهم سرينا لنا. The Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognizes the current battle lines. A Reuters report claims that the Russian leader has expressed frustration to a small group of advisors about Western attempts. فلاديمير بوتين حجون دقيمو أب بيلاروس أب جيشلو زلو ويك مقاشو دي أبتك أني أتتلن كنا مالتيو نتقو دايتي بأبت أولاك فتح خمزة لي أب يوكرين زلو كنت أبت أولا بنيغوسيشنس هم مهين تباهيلو بميت كفتح كم زغل حجون وسيغ تزاري بالعزي دهري قدمي استوى السنة جزي ناب مسومنا بيلا بچاينا بزنبرو لو جزي مس بريزنتنا چاينا بريزنت شي بحدو قينومون زبلويو بوليتيكاوي نيغوسيشنست أولاك فتح كم زلو زكو دايزي كلتيوم تسمع عميرم تمليس عجون كم يبلالو سلازي بوغن راشا تي دليتن قربنتن نزت سلام علي اوكي ابتزت سلام انتاي مزاتين نطفي كالا رستي كفيلكا إذا تنكتب التخليق عن نيغوسيشنز دم نفعت منغنياتا تترغيبهم نتكوناتاتون كبلوا يقولوا غنو سيرو باز بحال نيتو جنت أغلالا نتي مزمور ناي سلام وين مزمور ناي ناي زت سلام ديو ديسكاشنز ديو نتي ميت ديو تقلالا كم أدل كمان هو يلان باي ذا واي مرحنا يوكرين زلو انتايلو زت سلام نزبالة
باسر بيت كتوا كم زخانة كابتن يوكرين سلازي ناي سلام زبال زخانة يكون مزمور كله كم زي بلو تقلالا نعو زجلس مدرك كم زي بلو نات سعريقة هم زلزال ما مليسي سعر زلو سعريتنات ما مليسي زقدا زلو ساكن دي يقدا كم زلو هذا عبي ميليتري اكسبرت كزارب كنسوم عين أبزلن كان جوا صيتي ناي راشا نزيت يوكرين نزيت سلام تتكي ما عند حرزي كتيلا انتي كقات ما كم زغل أبز ما تزول وارح زجلس حبريتا وتسمير to impede the negotiations. Now, 3 of the sources who are said to be familiar with the discussions have added that the Russian president was in fact very worried by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky's decision to rule out further truce talks. Responding to the prospects of a ceasefire, Putin's spokesperson Dmitry Peskov said that the Kremlin chief has repeatedly made it clear that Russia is in fact open to dialogue to achieve its goals, saying that the country does not want an eternal war. ስለዚህ ራሻ ንሓዋሩ ዝቕፅል ውግእ ከም ዘይትደሊ ዘላን ብኣፈኛ ናይቲ ክሬምሊን ናይቲ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ናይ ራሻ ከምኡ እውን ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይቲ ሃገር እንኮላይ በቲ ዝዓበየ ፕሬዚደንት በቲ ዝዓበየ ሓላፊ ናይቲ ሃገር ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ንሰላም ድልውነት ከም ዘሎን ንቐፃልነት ዘለዎ ውግእ ድሌት ከም ዘይብሎምን ይገልፅ ኣለዉ ፀገም ኣንፎርቹነትሊ ግን ናይ ሓዋሩ ውግእ ዝደሊ ዘሎ ፀላኢናቶ እሶም ከመን እዮም أمريكا حزب أمريكا يكون نحوار وجز اللي كامبانيتات ناي أسوار زفريا كامبانيتات ناي أمريكا ناي حوار وجين زدليا لك كمتي ناي تيليكومنيكيشن كامباني حسب سبسكرايب مسكبر كم سوم نحوار مسوم كتكون زدليا ويون كالوت كامبانيتات مسوم كل جزء ورحاونا في الكلام كي لك عزوم كامبانيتات دما نتوجه نحوار كون انتهي كون انتهي أنوات وردالو مني موتالو انتهي أقداسي كنا نعم سرحناتهم أتاوناتهم يحلوا دا يحلوني زغا أبزخون بيزنس اللي تريو الرعاية كوكا كولا ديو كالو زو ماكدونالد نبزو حسب عدت أنا هاسيوهم زلو يفلتو الأماناتهم جن every day انتايو زبزحي برجر كشتو زبزحي كولا كشتو زبزحي كال نجر كشتيو السيم نفس وكف حماق كامباني تبلو حماق تسرح تبلو كله every day بزلع على حيلي زبزحي أبداغا كبس عيز دالي تماس ورد فريد ما تمساسالي استقالة مثلا كما يجروا زبزح مخصب يقبروا زبزح يشطيو تدشط وزلو دما وقنت له ترايك شيء تخن وقنت زي اللي محل تواصل أرز جزء لهم سبيلا سلذا بزوا نزي عملوا على سكات سلزلو تزبلت زي زلو تماس أرز فري زلو كامباينات إن فاكت قال كامباينات كاب كالو قريفهم نابس أرز أم يغيروا هم زلو يزنقر معناته زخصت عبد قلب زلو ربح زلو بيزنس زنا أسوارنا خونيس لازم تزلو صح ውፅኢት ናይቲ ዘሎ ምትፍናን ናይ ሓይልታት ከምኡ ድማ ምቅያር ካብቲ ዩኒፖላር ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ንኸይድ ስለ ዘለና እቲ ዩኒፖላር ዝነበረ ኣሜሪካን መሻርክቱን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ከረክብ ስለ ዘይደሊ ዘሎ ብዙሕ ፈንጠርጠር ናይ ሓይሊ የርኢ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝበገስ እዩ እቲ ኩነታት ማለት እዩ The reports of a ceasefire follow the appointment of economist Andrei Belousov as Russia's defense minister last week. Some Western military and political analysts view the step as quote-unquote placing the Russian economy on a permanent war footing in order to win a protracted conflict. Meanwhile, Russian foreign minister حدا كابتي أبزوان استراتيجي نايزين بلو زلنا إذا حدش منستر مكلخال أنا كنت طبعا مهور منستر مكلخال ناي راشا قوين زلو أندري بيلاسوفتي ولا كم تاتي شمو نسو حدا كابتي ولا قا راشا كمون بوتين ويتمنكس راشا انت يدللون بلا لنا نحوارو زغطل وقايد لوني زلو سلز دل خايو ويزيد دل خايو قنت طوايبلني زي ناي نوح كوينات كله سلز غل نعو زد اللي مدلاوات كبر كم زلو اتي وقن وتهدراوي مقربات عندما اكل ناي تقطبا ناخذ قبر انت حرخين كاب قطباوين كيلاتات كم زي ان ايمرجنسيز قبر كايو وتهدراوين جنرالات ديكونوس ناي ايكونومي كيلاتات غيركا نتي أسعار تشوت زلها أكل نيت قطبا جيركا كم جيركا إنتجريت قبرما نبت جي دي بي أبركتوناتو قبرما إكسبورت سكتر ناتكا كم جيركا مسو كم استحاست قبر I think أبو زت تبكر استراتيجي سلزلون. Meanwhile, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has claimed that Ukraine has already used weapons supplied by the United States to strike targets outside of what he called the conflict zone. جاب قلتي ناي راشا منستر بدأت وصاي سيرجي لافروف دمان تايب لالو عند إنجليزي ناي أمريكان أسوار أب يوكرين كاتان وتتكيمم أوشت مريت ناي راشا يهارمو خمزلو فليت أم خمزلو بقلتي إزارة بلو against civilian infrastructure. American weapons have already been used on a variety of objects outside the conflict zone.
The fact that Americans are trying to make some reassuring statements for their public opinion or for NATO members or show that the decision has not been made, this is all in my opinion are tricks. እንታይ ይብላሉ ሰሚዕኩም ዶ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ተጠቂሞም ዩክሬን ኣብ ሲቪላዊ ዕላማታት ኣብ ውሽጢ ራሻ ይሃርሙ ከም ዘለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ራሻ ይህረም ከም ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ናይቲ ስፒከር ኦፍ ደ ሃውስ ዝበሃል ማይክ ጆንሰን ዝበሃል ኣብ ዝቐረባ ብተደጋጋሚ እንታይ ክበሃል ተሰሚዑ ኣሎ ዩክሬን ንሕና ክንእዞም ኣይንኽእል ነታ ኣፅዋር ከም ዝመስሎም ገይሮም ክጥቀምሉ ኣለዎም ካላ ዘራርባ ዩክሬን ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ ፍቓት ሂብናዮም ኣለና ዛመዛመፅ ዝበለ እዩ ከምኡውን አንቶኒ ብሊንከን ነዛ ዘረባ ደጊሞዋ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ናብ ውሽጢ ራሻ ንክኣቱ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ዝገልፅ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ፖሊሲ ነበራን ሕጂ ግን መመሊሳ ነቲ ናታ ዝነበረ ቀይሕ መስመር እናሰገረት ናበይ ትኸይዳ ኣላ ብተሪርዮም ኣጠንቂቖሞም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ነቶም ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ንኸይሃርሙ Earlier, Putin had warned Britain, claiming that Russia can in fact strike British targets anywhere if British weapons are launched into Russia by Ukraine. Now, this big revelation was made by the Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova, who repeated the same warning earlier this month, after the British Foreign Secretary David Cameron said that Ukraine had a right to use weapons provided by London to hit targets inside of Russia. Britain has already pledged more than 1,600 long-range armaments, including Storm Shadow missiles and the Pavey RV laser-guided bombs. Downing So again, UK ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ገለ ዓይነት ናይ ውግእ ወልፊ ዘለዎ ሃገር ያሳ እቲ ናይ ቀደም ንግስነታት ንዓለማት ቦምብ እናገበረት ትገዞ ዝነበረት ንዑዮም ዝክሩ ዘሎ መስለን ነቲ መፅሓፍ ሲዮም ዘንብቡ ዘለዉ ንሳቶም እውን ነተን ዝርከቦም ኣፅዋር ሂቦሞም ዘለዉ ንዩክሬን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ናብ ውሽጢ ራሽያ ክትክስዎ ከም ዝኽእሉ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኣብ ኬቭ ኣብ ዝበፅሓሉ ዴቪድ ካሜሮን ማለት እዩ ነዚ እውን ንሱ እውን ሓቢሩ ኣዛረባ ርእሱ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ በብሓደ ክሳብ ክንደይ ነቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ይደፋፍኡ ከም ዘለዉ ኣክንዲ መፍትሒ ዝደልዩ ነቲ ኩናት ንክሰፍሕ ንክቕፅል ጥራይ የተባብዑ መላዎም ዘሕዝን እዩ Street has also agreed to an extra £500 million of military aid to Ukraine last month. So ክልተ ነገራት ክንርኢ ናብዚ ሓንቲ ወታደራዊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ስካት ሪተር ዝተዛረቦ እስከ ንስማዕ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ግንባር እዩ ከዓ ትዛረብ በትስልስና እዚኣ ኣገዳሲት ኢንተርቪው እያ Ukraine. And at the same time, we know that this was a response from what has been going on for quite some time, that they were attacking the civilian areas in Belgorod. But beyond that, do you think, is Kharkov a strategic area for Russia? You know, it's interesting the way that the Russian president has phrased this, because what he is outlining is an operational objective. That is to push Ukrainians back from the border with Russia so that the Ukrainian artillery systems can't reach Russian cities, Belgorod. እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ብፍላይ እዚ ሃርኪቭ ዝበሃል ግንባር ሓድሽ ተኸፊቱ ዘሎ እታ ከተማ ሃርኪቭ ከም ዕላማ ኣገዳስነት ኣለዋ ድዩ ንፑቲን ወይ ንራሽያ ንዝብል ብኸመይ ትሪኦ ክምልስ ከሎ እዚኣ ከም ሓደ ኦፕሬሽናል ታክቲክ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ንሳ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ብመዳፍዕ ይኹን ብካሊእ ዓበይቲ ሚሳይላት ዘይኮኑ ተኪሱ ናብ መሬት ናይ ራሽያ ክሃርም ንኸይክእል ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚኣ ግን ኣይኮነት እዚኣ እታ ቀንዲ ሚድያ ትዛረበላ ዘሎ እንዲያ ሕጂ እቲ ናቱ ኢንፑት ክንሰሚዕ ኢና This is something that the Russians have been warning about for some time now. They have said that this is what will happen if Ukraine continues to attack, Russian cities. But there's more to what's going on in Kharkov than meets the eye. First of all, when we're talking about some of the ranges that are involved, the buffer zone will take you right to the city of Kharkov. So even though it's not a stated objective, we're going to capture the city of Kharkov, it becomes an implied objective based upon the operational parameters of the Russian operation as defined. But it's also the timing of this attack. It's timed to coincide with a moment of maximum pressure being put on the Ukrainian armed forces along the eastern line of contact, stretching from. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ስትራቴጂ ወይ እውን ሓንቲሱ ዘሎ መደብ ዋላ እኳ ንሓርኪቭ ክሕዛ
ቅሉዕ ዝኾነ መደብ ተዘይብሎም ከም ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኦፕሬሽን ግን ምናልባት ክግደድ እውን ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ቦታታት ምስ በፅሑ ንካልእ ዕላማታት ምስቲ ካሊእ ግንባራት ትሰርሖ ዘለካ ንግዚኡ ንዑ ክትሕዘሉ ትኽእል ብሓፈሻ ግን እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ዝዛረበኒ ንሱ ድማ እቲ ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ኤግዛክትሊ ኣብዚ ኩነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝመፅእ 3-4 ወርሒ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ተረዲዎም ኣሎ እቶም ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ከናውሕዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ ድሕሪ እቲ ምርጫ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዝደልዩ ፑቲን ከንታይ ክገብር ይደሊ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ወርሒ 11 እዩ ዝግበር ስለዚ ቅድሚኡ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ሳመር እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክዛረብ እዩ Ukrainian territory in the north down through Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. The Ukrainians have reached sort of this culminating point of manpower and material depletion. They've run out of men, they've run out of equipment, they have no strategic reserves left. So at this moment of maximum stress on the Ukrainian army, Russia opens a new front in a place where Ukraine wasn't prepared, despite the fact that Ukraine had been saying that they're going to prepare, defensive lines that are better than the ones that the Russians built in Zaporizhia that defeated the Ukrainian counteroffensive. Ukraine's going to have their own triple layer of defense. There is no defense. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይነት ብክንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ ግንባር ወላ ነዚ ምዕራባዊ ሚድያ እውን ብዙሕ ግዜ ናይ አንጠርጥሮ ዘረባት ሰሚዕኻ እንታይ ዕላማ ናብሉ ብዙሕ ዛረቡ ዛዕቡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ናይ ምብራቃዊ ንነዊሕ እዋን ፅቡቅ ገይሮም ዘደላደልዎ ድፍዓት ዘለዎ እሞ ዝምክትብሉ ዘለዉ ኣብን ኮላይቶም ዩክሬን ብዓቕሚ ሰብ ብዓቕሚ ኣፅዋር ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሪዘርቭ ናቶም ተጠቂሞምሉ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ሓድሽ ወተሃደር ግፋ ጌርካ ኣስኪርካ ንዕኦም ኣዳሊኻ ንግባር ምእታው ጥራይ እዩ እቲ ሪዘርቭ ናቶም ክኸውን ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳሂ መድረክ ከለዉ ካብ ሰራዊት ይኹን ካብ ኣፅዋር ተወሳኺ ካልእ ዘይተዳለውሉ ግንባር ተኸፊትሎም ኣሎ ኢሉ እዚ ግንባር እዚ ክዳለውሉ ምዃኖም ይዛረቡ ነይሮም እዮም ፅቡቅ ዝኾነ ዕርዲ ወይ ከዓ ድፍዓት ክሰርሕሉ ምዃኖም ይዝረብ ነይሩ እዩ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ክገብርዎ ይከኣሉ ንዑ ስለዚ ሕጂ ኣብ ዘይተዳለውሉ ሓድሽ ግንባር ተኸፊትዎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኸ ንምንታይ ዕላማ ይራሻ ከም ዝገብር ዘሎ and the Russians are coming through and again the Russian attack is designed to not just acquire territory, of course the buffer zone, but to continue the war of attrition, to deplete Ukrainian resources, and they're doing that on a grand scale. Ukraine had to take troops away from the eastern line of contact in critical fronts, including Chasiv Yar, which the Ukrainians are desperate to hold at all costs. They had to take units away from that, send it up north. And these aren't just any units. These are the best units Ukraine has, the mobile reserves, where they're being destroyed. So the Russians are also viewing what's going on in Kharkov as part and parcel of their spring and summer offensive. They're shaping the battlefield. So ኣብዚ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ እስካ ትዊተር ብዙሕ ሰብ ዝስዕቦ ሰብ እዩ ምናልባት ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዎ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣሜሪካዊ እዩ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ግን ነቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ከምዚ ፀላኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ይኮነ ኣሜሪካ ሓያል ክትከውን ዝደሊ እዩ በት ደ ሴም ታይም እቲ ኣካይዳ ናቶም ዘሎ ኣብዚ ስትራቴጂ ምሶም ኣይሰማምዓን እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝግበር ዘሎ ክገልፅ ከሎ ድማ ንክልትዩ ዘማእኸለ ዓይነት እዩ እዚ ኣብ መርሕነት ዘሎ ኣካይዳ ዝኽየድ ዘሎ ብጣዕሚ ዝቃወሞ ስሕተት ካልኩሌሽን ሚስ ካልኩሌሽን ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካ ትገብር ከም ዘላ ዝገልፅ ቁሩብ ባክግራውንድ ክበኩም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዩክሬን ገለ ካብቶም ዝበለፁ ሰራዊት ናታ ካብቲ ድፍዓት ወፂኦም ኣብ ዝተቃልዐ ቦታ ኣንፃር ራሽያ ክዋግኡ ይፍትኑ ከም ዘለውን እዚ ድማ ብዙሕ ክሳራ ከስዕበለዎም ከም ዝኾነን የስዕበለዎም ከም ዘለዎን እንታይ ድማ እቲ ዕላማ ኣብቲ ቀንዲ ዕርዲ ናይ ምብራቕ ዘሎ ወገናት ፊት ንፊት ነዊሕ እዋን ዝጨፋጨፍሉ ዘለዉ ካብኡ ካብቲ ቦታት ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወፂኡ ኣብዚ ሰሜናዊ ምብራቕ ወይ ከዓ ሰሜን እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ፊት ምስ ራሽያ ክገጥም እዩ ራሽያ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘለዋ ነቲ ቦታታት እቲ መመሊሳ ትድብድቦን ትጭፍጭፋን ኣላ ሪሊ ወር ኦፍ ኣትሪሽን እዩ ዝበሃል ዝውግዝ ውግና መዳፊዕ እዩ ውግና ታንክታት እዩ እዚ ስለዚ እዚ ብዙሕ ኣፅዋር ዘለዎ ብዙሕ ተተኳሲ ዘለዎ ብዙሕ ዓወት ከመዝግብ ዝኽእል ነቲ ፀላኢ ድማ ብጣዕሚ ከጥቅዖ ዝኽእል ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ዓይነት ኩናት እዩ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሰራዊት እውን ብዙሕ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ሰራዊት ናይ ዩክሬን to launch that attack right now? No. Odessa and Nikolaev are well defended. The Kherson region is well defended. But if you continue to stretch the Ukrainian resources thin by launching attacks that threaten important regions,
a larger chess game that Russia is playing that will unfold زي سمعوا حجي in its totality this summer. The Russians have been loath to put dates and link dates to their operations. They've always been objective driven as opposed to calendar driven. But many Russian military officers, political figures, analysts, all have said the same thing in regards to what's going on now, that the month of May will be a decisive month in terms of major transformations in the map of the war. ካብ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ራሽያ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ መብዛሕትኡ ግዜ ብካላንደር ዝኸይድ ኣይኮነ ብዕላማ ዝኸይድ እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ወስድ ክፍለጥ ኣይክእልን እቲ ዕላማ ግን እንታይ ክጭበጥ ከም ዘለካ ይትውግእ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብብዙሓት ክኢላታት ዝወፁ ዘሎ ዘረባ ወርሒ 5 ኣዝያ ኣገዳሲት ነቲ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ቀፃልነት ናይቲ ኩናት ወሳኒ ተራ ዘለዋ ወርሒ ከም ዝኾነት ምስቲ ቪክተር ደይናቶም ምንባሩ እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይፅበዩ ኣለዎ እስከ ገለ ገምጋም ካብቲ ናቶም ትፅቢት ንስማዕ and that they don't expect Ukraine to survive the year, that they fully anticipate that this war will be over this year, and that the Ukrainian forces could be defeated as early as the end of this summer. Do you think እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ራሻ ገምጋም ዘሎ ከምኡ ክብል እቲ መንግስቲ ኣይሰማዕኩም ግን ብሓፈሻ ካባይ ንላዕሊ ሶርስ ስለ ዘሎ እቲ ገምጋም ኣብዚ ወርሒ ኣብዚ ናይ ሳመር ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ዝበለፀ ብዝበርትዐ ፃዕቂ ማሕረምቲ ብምግባር እቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ንክወድቕ ገምጋም ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ዕላማ ናቶም ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ወላ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ተዛረበ እዩ ቅድሚ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ምውድእ ምግባሩ ምናልባት ባይደን ገለ ገይሮም ከመርፅዎ ስለ ዝኽእሉ እንቲ ኩናት ክቐፅሎ ከም ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ቅድሚኡ ሓደ ነገር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ራሽያ ታክቲክ ድማ ነቲ ኩነታት መዝሚዝካ ኣብቲ እዋን እቲ ብእዋኑ ዝኾነ ነገር ከተመዝግብ ከም ዘለካ እዩ ካልኣይቲ ላቶ ብዘይ ሕቶ if they attack Nikolaev and Odessa, are we going to have some sort of different strategy on the part of the United States? Well, I don't know what else the United States can do. ترى أمريكا خاصة إلى ديان يوكرين كتسعر كتقد فاتغل أنت كتقبر تغل أمريكا زي يعني شيء سميناه نكسلنا بكال. We're not going to deploy troops. We're not going to deploy aircraft. We can do what Tony Blinken is suggesting, which is to authorize the Ukrainians to use American-provided weapons to strike targets in the Russian strategic depth. So تا قدمت نزاربات أنا حناين عن سمع زلنا أنت يزبل زلهم أمريكا قد قبرت خلون دروتيو حدا سراويت كنسدين خلينا كالايون بعبيو تي يوكرين أمريكا قد قبرت خل وويون تنعبيت نفرتنا تاون كتباي تخلنيا تاون قد قبرت خل تقبرات الله ونبزيك أربعوان أنتوني بلينكن منسق بتاعته ساين أمريكا زبالو يبلالو تي نحن نبوم زلنا ميسايلات تكيمون يوكرين أوشتي راشا كتقعو كم زلوهم الذي إذا هاي قبروا له زعبوا بنرسم مثلا هنا عنده. All that does is guarantee that Russia will target Ukrainian decision-making centers and Ukrainian leadership, and perhaps even depending on how the expansion of the conflict unfolds, target NATO decision-making centers in Romania and Poland and elsewhere, bringing about. دعري بزكت إلى أمريكا دما راشا دما قبل ما تكتب تغلي عن سدما نايزو خوني حدا نايتم بوليتيكاويا مرحتنا يوكرين زلو أبتعد زلو نحتاتهم تارجت كيرا كنسولهم كم تغل ناي نيتو علاماتات ناي أمريكا يقول ناي عبد إنجليز علاماتات أب يوكرين زلو ترى يكونس ناي نيتو علاماتات أب بلغاريا ديو أب رومانيا ديو أب بولند زلو دايركتلي تارجت كيرا معناته ستريت نبت بوتا جايدد ميسايلز كيرا لك كانت تسلو بوتا كثار مسألة تغل كمو قبل ما السكتب تغليها مهنياتو أصوارنا تاتهم أبوش راشاكاتو تجميرو الاسكاليشن نبقى المعزن كخيس لزغل and I hope أنا كمسب I hope زنا قرزي أي قبر نخاو about the direct conflict between Russia and NATO that the United States has always said it doesn't want to fight, and frankly speaking, it's not prepared to fight. So I don't expect any dramatic moves by NATO. They simply don't have the resources to follow through. It would be a gesture, a futile gesture that would only result in a lot of dead NATO troops. So, and the other thing too is if the Russians attacked Odessa direction today, while the Ukrainians still have some viability, at least perceived viability in terms of the state of their nation, when you do your risk reward analysis, some people would say, look, we can still save Ukraine if we intervene now. But if Russia holds off on the Odessa operation until the very end, when Ukraine is in total collapse, when there's nothing to save, everything's finished, anybody who's talking about intervening to do what? To save what? If you are in a car accident and your body's thrown through the windshield and you're laying on the ground, broken and battered, but still alive, it's worth my effort to stop and attempt CPR, to stop the bleeding, to see if I can save your life.
But if you're in a car accident and the car's on fire and you're stuck in the driver's seat burning, and I pull you out, no, it's not worth. You're dead. And so Russia, I think, is going to wait until Ukraine's dead, so that the risk-reward calculations that would be done by NATO and ብሓፈሻ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ኩናት ከም ዝኾነን ክብድ ዝበለ ዓውደ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ዝናገር እቲ ኩነታት ምስ ግዜ እናረኣና ክንከይድ ኢና ካብታ ርእሲ ውፅእ ከይበልና ተመሳሳሊ ኣብ ብዙሕ ቆላሕታት ዝወስድ ዘሎ ርእሲ ድማ ኣብዘሎ እዚኣ ድማ ንርኢ are a test of its ability to seize power over the self-governing island. It's conducting 2 days of large-scale war games in the Taiwan Strait. Chinese authorities call them punishment for what they dub separatist acts. The drills come just days after Taiwan's new president, Lai Ching-te, took office and called on Beijing to stop its intimidating behavior. Taipei has scrambled jets and put its land and naval units on alert. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ድማ ካልእ ዓውደ ኩናት ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ I hope ኣብ ኩናት ኣይዝርጋሕ ንኸውን ኣብቲ ዘለንቀነ ቻይናን ራሽያን ተራኺቦም ከለዉ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም we don't know but at least ክልቲኦም ነናቶም ግንባር ሒዞም ኣብ the same ንኣሜሪካ ክልቲኦም በብክልቲኡ ወገን እንድሕር ሃሪሞም ኣሜሪካ ንክልቲኦም ክትዋግኦም ከም ዘይትኽእል በብሓደ ክትዋግእ ትኽኢላ ማለት እዩ I think ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ ቻይና ድማ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት ትገብር ኣላ ነታ ታይዋን ኮምፕሊትሊ 360 ዲግሪ ሰርክል ጌራታ ቀደም እኳ ሓደ ዘረባ ኣሎ ቻይናውያን ብምሎም ንታይዋን ገጾም ተሸይኖም እውን ሽንትናቶም ሒዝዋ ከይድ ክእል ዝበሃል ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣዝዩ ዓበ ሃገር ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ኣብ ጥቆም ዘላ ኣብ ክርምቶም ዘላ እያ ናንዛረብ ዘለና ግን ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ውሽጢ ኻትያ ብዙሕ ፀገማት ክትፈጥር ከምዘይ ትስከፍን ክሳዕ ክንደይ ድልውነት ከም ዘለዋን ክንፈልጥ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ጭዋዳ ከተርኢ ንርኢ ኣለና እዚ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ቪድዮታት ሓንሳብ ብድሮንስ ዝትኮስ ከም ከልቢ ኮይኖም ብረት ዝትኩሱ ድሮንስ ዝመፁ ወታደራት ማለት እዩ ከምዞም ብኤአይ ኣሲስትድ ዝኾኑ ማለት ሮቦታት ብዙሕ ዓይነት ረቂቕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ቻይና ምናልባት ሳብማሪናት ሓይሊ ባሕሪ ከምዚ ዓበይቲ መራኽብቲ ደይበልካ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ኣፅዋራት ግን ብብዝሒ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር jets and put its land and naval units on alert. Journalist William Yang joins us from Taipei. Good to see you, William. What stands out about these drills to you? I think, first of all, it's very important to note that this drill was suddenly announced yesterday at 7 a.m. in the morning, which basically was less than an hour before the People's Liberation Army began their encircling type of military drills around Taiwan. Previously, in 2022 and 2023, when they conducted similar military exercises, they actually announced it a day before, so Taiwan's public and the Taiwanese government would at least be able to... So ኣብዚ ይብላ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ትሬኒንግ ሳዕ 7 ንጉሆ ኣብታ ዝጅምሩላ ሳዕ 7 ናይ ንጉሆ እዮም ሓበሬታ ታይዋን ሂቦማ ቀደም ኣቐዲሞም ይህቡ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቀልጢፎም ንክህቡ ድሌት እውን ከም ዘይብሎም እዚ ድማ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይቲ ታይዋን ዝበሃል መንግስቲ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሕግብግብ ምክንያቱ ኢማጅን ንቻይና ኣሜሪካ ኣብታ ኣፍንጮኦም መፅያ ክሳዕ ክንደይ ክትቋፀሮም ከም ትፍትን ዘላ ቻይና ድማ ጽቡቅ ገይሮም የንብቦ ኣለዎ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ቻይና ሓያል ሃገር ምዃና ብቁጠባ ሓያል ብፅልዋ ሓያል ወታደራዊ ነብሳ ዝኻለ ብፍላይ ኣብ ኣፍ ደገ ኣፍንጫ መፅያ ኣሜሪካ ተዋጊኣ ክስዕራ ከም ዘይትኽእል ፈልጡ እዮም ትንኮ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዕንወት ክፈጥሩ ይኽእሉ But at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ስቕ ኢሎም ተሪዮም ድማ ኣሜሪካ መመሊሳ እናደንደነትን እናዓፀወትን ክትከይድ ከም ትኽእል ስለዚ they have to show force ይበሃል ሓይሊ ከርእዩለዎም ዓቕሚ ከም ዘለዎም ከርእዩለዎም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነብሱ ዝኻለ ነቲ ኩነታት ንራሽያ ንቻይና መመሊሱ ዘቀራርቦም ዘሎ ኩነታት እውን እዚ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ፀላኢ ዘለዎም ኣሜሪካ ዝበሃል ፀላኢ ዘለዎም እሱ ከዓ ኣሜሪካ ዝበሃል ንክልቲኦም ኣብ ጎረቤት ሃገሮም መፅኡ ዝዋጎም ዘሎ ራሽያ ኣብ ዩክሬን መፅኡ ይዋጎም ኣሎ ንቻይና ድማ ኣብ ታይዋን መፅኡ ይዋጎም ኣሎ ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ንሓንቲ ቻይና እያ ተኣምን ታይዋን ኣካል ናይ ኣሜሪካ ኢላ እያ ተኣምን ኣብቲ ፖሊሲ ናታ ግን ፖሊሲ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሩል ገለመለ ዝበሃል ንዖም ክጥዕሞም ከሎ እምበር ኣብ ኖርማል ዝጥቀምሉ ይኮኑን ብዛዕባ እዚ ከም ወትሩ መዛዘሚ ብመልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዛርሱ ዝበሎ እስማዕ ኣለለ ጥራይ ክትዛረብ እቲ መልክዕ ናይቲ ዓለም ከማን ተቀያይሩ እዩ ሕጂ ብላዕሊ ደረጃ ብዓብዩ እንተርኢናዮ እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዝፍጠር ዘሎ
ሽርክነት ወሎ ኺዳን ዝኾነ መርገፂ እናታቶም ሕርያ ኢልና ዘይኮነ በቶም ከጥቅዕዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ምሕዝነት ኢልና ክንወስድ ንኽእል ሳዕብየን እዩ ብመፅናዕቲ ብውጥን ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ሩስያን ዘሎ ምሕዝነት ብናታቶም ድሌት ብናታቶም ተበግሶ ዝመፀ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣብዚ እዋን ዝፀጋሚ እዩ ግን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ ናይ ድረታ ምጉጥጓጥ ይቀራረቡ ኣለዉ በበይኖም ሩስያን ቻይናን ህንድን ካልኦት እውን ናእሽቱ ዝመስላ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ብዓለም ደረጃ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ይመስል ሕጂ ኣፀቢቑ ዘይተባህደልና ዘሎ ጃፓናውያን ዕጉባት ድዮም በዚ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ፖሊሲታት የወፃፅኦም ድዩ ምስ ከባቢኦም ቀፃሊ እናተራፀሙ ይቕፅሉ ብከምኡ ክቕፅልዎ ድዮም ደቡብ ኮርያ ከምኡ ጌራ ክትቅፅል ትኽእል እያ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ምሰሓባት ይኹን ከያይዳ ከምቲ ዘለዎ ከይድ ይኽእል ድዩ ኣውስትራልያ ኣብኡ ክትኣቱ ብባህሪ እውን ኣብቲ ብዓስከር ስለ ዝኾነት ንሳ ክትጓሳጉሶ ትኽእል ወይ ንሳ ዘላቶ ጃፓን ዘላቶ ደቡብ ኮርያ ዘላቶ ህንዲ ናይ ኣኪብካ ሓድሽ ኣላያንስ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ደቡብ ተቐባልነት የብሉ ኣብ ደረጃ ናይ ህዝብታት ጀካቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን መንግስታትን ገዲፍካ መፂኻ እንተሪኢኻ ሰብ ርግኣት ይደሊ ራህዋ ደሊ ቀፃሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላዋት ግን እንታይ ይፈጥረሉ ኣለዎ እዚኦም ብጀካ ሰንዓ ናይ ቅልውላዋት እንታይ ረብሖም ፅኦም ዝዓለም ሕጂ ሰብ ኣእምሮ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዳቂቁ ነዚ እስትራቴጂያዊ ለውጥታት ከምብዎ ይክእልን ክትብል ኣይትኽእል ኢና ከምኡ ስለዝኾነ ኤፍ ኢልዎ ሰብ ሎሚ ትንቕሓት ዘጓሳጉሰሉ ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ከምቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕጂ በዚ ከካብ ከባቢኡ ዝርአ ዘሎ ምዕባሌታት ህዝብታት ትግዕ ኢልዎም ኣኺልዎም ንከምዚ ዓይነት ነገር ቶለሬት ይገብሩ ክእሉ በብከባቢኡ ከይድካ ተሪኢኻ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድኡ ኣመንቲ ንሕስያይ ንሓሰይን ሽዑ ቃዒዳ መን ፈጢርዋ እንተኢሎም ኻስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ነጂቡላ ከሎ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሙኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደብ ኢሎም ኣምፅኦም ቃዒዳ ፈጢሮሞ ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን ዘሒልካ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት እየን ተፈጢረን ኩላተን ምስታ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮም በሎኽ ኢለን ዝመፅአን ብናታቶም ብቐጥታ ተዘዋወሪ ተፈጥራ እየን ንሳተን ፈጢረንኦ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን ዕንወትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጀካቲ ንምስሉይነት ዝብልዎ ኣንፃር ቴሮሪዝም ኣንፃር ገለ ዝብልዎ መሳርሒኦም እዩ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ እዩ እዚ ስለዝኾነ መን ትግዳይ ኣብ መወዳእታ እንዳሂልካ ግዳይ ብጀካታ ናይ 9/11 ፍፃሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ዝበሃል እዩ ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ዝፈጥር ዝመፅእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉን ድሕረት ሓደ ዓብይ ድሆ ናይዚ ከባቢታት እዩ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ ስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ዝህሰ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንዳሒልካ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መፂኻ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንዳሒሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ ፅባሕ ንጎ ናብ ዕፅፊ ምስ ከደ እንታይ ክገብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ክበልዕ ፅባሕ ንጎ በዚ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዎ ህውከት ከመይ ገይሩ ከብል ይኽእል እዩ ትንቕሓት በዚ መጠን እናተበለ ይኸይደ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ ይብሉን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ባሓል ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ እቲ ኩነታት ሪሊ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ሰብ እቕ ኢሉ ከም ዝሰልችዎ ብጣዕሚ ተሰልችወካ ኤቭሪ ታይም ብዛዕባኡ ክትፅንዕ ክትመራመር ከለኻ መሊሱ ዘሰልችወካ ደረጃ እዩ እዚ ከዓ ብኩሉ ወገናት ናይ ዓለም ኢኻ ትሪኦ ዋላ ኣሜሪካውያን ይሰልችዎም እቲ ንሶም ታክስ ዝኸፍልዎ መንግስቲ ኣብ ፈቐዱ ከይዱ ከቃፅልን ክሃርምን ክሪእዎ ከለዉ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሰልችዎም ኣንፃሩ ይትንስኡ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ ዝማ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር ከም ወትሩ ንኩልና ዝጠቅም ኢለ ዝቕርቦ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ድማ ሼር ግበርዎ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕር ኢልኩም ናትኩም ርኢቶ ግደፍ እናበልኩ መዚያ ለብዋ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ